nato Vice President BJP Yudbing apa Meghalaya ni laliang BJP Yudbing apa Meghalaya ni tap da distinction document ngapro to ni ba Prime Minister Shri Narendra Modi wada launch huwi ni scheme ongi agnipat scheme agni achotrik banai jun arjan arpoar gini scheme man huwi ni scheme mo ilat ini kena kro kucing benta benta apa ki armed force apa Indian Army apa Indian Navy bat apa ki Indian Air Force begini scheme man kamtun na i kena kro nado kanyaus nem tam ado argumis nem i gu kucing benta ne ko apply ya kini scheme apa ki agni pat scheme sen apply ya se da man kamu apa ka scheme na man kurki agni beers the financial package yung gani scheme mato first year uyok gi hado 5,000 chibnai nete hagi second year uyok gi hado 50,000 chibnai nek third year man hado 11,000 sanspa but ki fourth year man hado 100,000 ini scheme ini kriteria hapok gini agni pat scheme mato kinu na negi agni wirs wa emang negi pok ni scheme oto o emta ya pok ni armed force do susnem kunta haden susnem mandu dep ki OM na chimbunta hani ki literally ki Indian Army ki Indian Navy ki Indian Air Force yegi yo ya ka financial assistance negi first ki corpus package ma na ki sarkar bet ado khadwi la nyaku wihajar o man o elat baik chisundon lagi ni aktivis tani ba ki man ini ko package company tani ba kuwi to natigi 4% wa ki first batch ma o apply yang ini agni pat scheme to o bio continue hadan sos nem to do arposan persen jong hak tagi kriteria di benefits sebagai plus point begini continue yegi continue hado kapsan sim man bigi advantage with man dan dia continue di man kita di benefits di plus point man kam regular wara uyo kam ki irregular armed force dapat ki compensation lagi jingarap dapat ki allowance wara jai man da embentar di sarkar cumudu ada compensation in case of death you hado subu prana chane na you ko hado chuklur na kita lebih benefit yang ini scheme nita man kamung section ke main advantage yang ini scheme atau hadan sosnem na kita ci 4% 4% continue kam regular na kita ke 90% ya lese lada memgi man da kita ke package atau kadbi lak nyapu ya tar man continue wi himgi usenki senkam ki kawan yang seperti ini sosnem apa yang force yang pun cek skill training skill development yaki but nang bagi kita man yegi sengkan ini lat kaki kena krok sedang sangkan bagi kita dan kamta ni karpat oyak kena semlah dari kroyong ni dan kita kumogo gini rta lalu kanyang snem tam hadu arbusnem uya cimbenta to ini unity gini agni pat pas agni pat batch man lado benai September Oktober sedang ni first batch unity man karpat mo ya cimbenta crashtom electom lese ada yang win kamu win wa em na bon ada yang kamu na win we cim em benta hagni skim le em benta ni agni vers man cim toy man ra wa te brom ya iya state ko ro kan ta